me. Jennifer Poko dino kwada so Riles Cuisine, Husseini Abdul Rahman, Obapa Christie, anyone mark and day in September 2 and answer the Babe Count Benjamin Akon. Yadamwasi papa say enenso mudiachi. Kachem patch of flower na ignitions kutu a champion and so abba. And ifia Janice adia penanum and so abba yamishram papa. Mova flyer into so mamina minya correction do ha. Eye nana sama kuma frama enra mebei odi akonya na sebie ku sebie son yese nananom so tayechi enti yefa kwanya iso na ebafo amankwatia bantima he ene na trankonwa nyina ma ha kwan sonko so na apaka hema munyina nso ye chia om emsenra emfumso bi ba announcement ne ho enye onye bantima hema depi na yesi ne hema ayene nana apaka hema frame ka kire me but me dey twere ho da correction no ne hia be say correction say enye bantima hema na wo china ye bei ye de ne besi akonwa so wo bantima ayimfi nti ye nyina ba akota abusua na chi na ayen fefefe nti enfumso bi e ba ho no nananom ayensisie no kama yedamase se bibia ne amutia ye na so na mu yi aso trinso nananom ni ho nso a yenso ye ni ho nti yeda nanam nyina ase pia ho awudu wo ba mi show iso a me wo Bible Quran e be focus ya shina puri bodu apede en bacho me fa Quran yo ana bram pa famane ana wan fa bodu of Quran ti how sum awudu je peda kosoro bodin ya me awudu Isaka mikra Quran sa sama mi bekan onyankopon Allah omoame oda awudu ewi asembe na aba odi abeda o mame abempa chobe ba ha enye bone yo mwa kakra na mebepe ewo ye ho pacho ani yo kan se betimi pacho me abrantia na ye bema me abrantia masisu a me bo me bra abrabode ehia me Tyler okay totals okay won kwara mi no mu ye adwuma yes nkwala hye wase a wo kire omo adwuma kwala bebre omo dɔɔso ne mo ebi nso apon omo mo na dakuru bi yenye adwuma adwuma no so akoye site adwuma ye kwa ebetima akodi bosomi ebi wa na otwe baako ansa na maba ansa na yaba ti ye konso a ye ya homboa ni na ne ye kɔ ananu yenye adwuma wo atwuma techiman enso atwuma agogo na mete na nso menkwala no ebi free echire ebi free bu akwa santase ne ba ti ye kase ye kɔ abefie de bia ebewie no skana ye benya no lore fe be dimu bebre no kre ti ye adwen se ndie se ne ye ne de bia no ye beda honom Saturday enwumre ye pon adwuma na obi akofi Sunday ni ahome ni aba Monday anopapa ni abeto aso ba ye kɔ honom no fia ekosi mu no ayekoye adwuma no ebu a ebetima akɔ light nuwo ge ebu okro mun share doors botas ne botona ne atete na mo de asese ne de ase ho ne ye da so ye kɔ enso na fie bi nso ben bebi a ebeye adwuma no yakoya wo ho nti fie ora ne ka che se si ehia bibia ababa obi ofie hon ye mo na mane de ehia bia obeya mai yes fie ne ben bebi amu ye adwuma no fie ne ben bebi a ye adwuma okay ababa wa na ne konsuo mai oye bibia mai ba na eduane no ade ya na ye no ya ade ti okonsuo mai nkomodidie mi ne be ye tight pa obi be kwa akudi ni pe de keka koro ikasa ti
ebi wo ha wo ni beebi akwa ye adwuma obetena ho no ye adwuma ne ani ne di nkomo ti ebi wo ha ye bepon adwuma ne abre intimi nye aduane wo free ho no nso abakroma beto aduane emu wa na ose ye ne okunsu ende obeboa aduane no ono a no wati bi abre ne edi edimu a ikonya first 1 week wona ye bai ye ba ni de nyame anim nokre meje ne number se ne yesi ne netie ne bia yehia bibia ne ya frɛ no ye bai divorce onyai sa me si baby adne me boboko sa me kai edru diria wo de to aso papa divorce adwuma no ache wo to aso tini ehia bibia me frɛ no no wa ya mai nyame anim nokre se ne na wo sitie no obrɛ no ho ase tie ma mani beje no me de opɛ asɛm tu nani me de tu nani no so me ma me busa ne se onu obi wo oka chem se onu obi ani ebe wi asɛm so ba kodi obi yere ya asɛm ne bobo bandifo wo de to aso so onu obi a wo tie ni ntimide opɛ asɛm tu nani ka se me ma ne mre no onwen ho e free site on so e di week ni ensanko ye ne ma short ye nti ne fiewura ne se scan wo onye scanner no ato ne ma na aka no ne akoto aso edi be ma woni so na ma na edi be bosome Jimmy show no ato efom bosome ko na if jumawura ne frame say se die ne nsaka iska ti yenko toto ne ma na aka no ne yenko wie adwuma ne ma no menene ko ene yenko toto ne ma no ene yede ko ye ko de na ababa wani nu no watu kwan kakra ti yesa hye adwuma na ase 3 days ti nsuo mu ko ne de na me nkora na na ko nsuo no ede ma ya ne yesa no ayeduane ena ode bai ti obai no ye pon adwuma anadwo na me kura me nimsa waba makura ba ko ne etia me na nso se oh asimesi abo ofura akwantu maba na me call no wana mbusa ne si utu kwan kura wa mbɔ ya amane ye ba ye busa wase ye hu me frɛ number no so enko na o ka che me si baby okodi ye ne de network nyo no na be frɛ wa o frɛ na unya no na me si yo ti na so wa brenti o pese oda china no pa ti ade chi ye no wa brenti ya nkɔbɔ ne punum na ma me nkola na asa akosan so se ne yesi abra woni won ti ewiamu wonum ye tetewa ya bre ne ye gye ahome na obae ti nkomodidiem ena me busa ne se de no nkomo na me di tu nenim no o ka se me ma ne mre ma ne nwen ho na sisi akosi sen en waji tu mu asa wo ya che wo kwan no ho dodo bra animu kakra ne nsuo ne wokɔ nsuo no ye di nkomo no ache o ka che me se wate ase bai onime ti o ka so na sa no de mo se ma pa wo obi animu obi a so eden a obenimu no o ka so onime ti awududi e ne kosi ye afa waje tu oji tu mu ene de na asi de asi ne se wone ne kodai menene kodai wone nada chasa fa waje tu mu so na obetwempre oji tu mu ana wone natena ye free site wone e ba fia da ye ba fia o ka so obedi machi abehwe bebi amete yo na me so meti atwuma agogo nti odi machi e ma ye bai na dia sa na wode ne baaye na odi wo mu ma no sade na dia man fan wo mama no emma hwiansi entum ti ade tie na me ko gya ne kwan na okoi ti ewie adwuma no efri ho no ti e hwa e bia otimi ba mo 3 days beti de kwasi ya ne sa wone ne dai menene da first day oba mo de ya ne ero de sa waka
Oh. Tidia ne kosi ye. Ah. Menene die. Etwa kosoa na me kono wo. What na say empena. Ya tena se empena, ya tena be 6 months, e 7 months. Ade na asi. Da kro na mo ho na ofre me. Se no ho mfa no. Se mo ofia memra. Na me ba me nto nnuromra no ho mfa no. Me koy ade san se na no ho mfa no nti. Wo da ho. Me da ho no. Na say di no. Udi. Me die. Emma oda. Wadi. Na obi an ose oyale no. Otumi ma wudi ye. Ewudu. Ada wodoma. O ka chem so yare. Na akoy na ne ho aihye. Me koy nyame ni nukure na wonyare. Asem o ka chem say. Ohu me ache. Enti opese ode ebe wo mu. Eni nti na ofre me so yare. O ka chem so wonyare a wo afem ya memma. Me ka se edwuma nti me nya wo. Enti na o ka chem so yare no. E na odi ko wo mu. Odi wo mu ma no. Me di wo mu ma no. Wo ma no how many rounds? Ada wodoma. You got 3 rounds. Wabana was so yale no. 3. Hey, am I you a mama? Mura yo. She, di for a plan what media amanaba. It is so cool wobia. Wakokun or so yale. Or bow yale no. What to me a fima ajiagum 3. We have said you will shoot you ya. That's the answer to us. We see a cheated. And now man it's 3. Now we see time man. We born the druggy. Nanti edi. I said it. Ready? Na brampa. I said no. We born the druggy. That's why me born the doggy. O man the doggy back. Me boa. Yay! I would now so star there na ya wope. Ada wodoma. Me dey stay bia o de be man bia. Now with now oba udi ka wafa no ni. Pacho de bi. Na we na ne dufu ginegina so. Ana atiagu. Pacho ejina so. No, o ye young nti. Ejina so. Eni wo mia ne se fa America aben people. Me boa. Na nufu on ye wo anomen. Eno ye sei no. Eni ye wo buntu eno so e sei. Na eboko ni motu amu sa atretre. Wo hwe wo ba takesie wo fom akonwa mu bi die ya ebe ye buntu oni bia. Yeah. And Paulina the end so I say straight and me. Na I would add that word ma ne the end eye and me ana buntu ada word ma. Pacho ne die jina so. Buntu. Allah walay. Yeah, mnantie mo jimani wa demo. Eba sadia osuru ni mifie Jezebel ni faso o de cross wa se wuku what ye would do hebe kuku waso do ba koma Isaka no de wa koma ka ebo kase no ready yeah ready ajumayo adwuma na ede unimu aw difo abu papa me ka kire the way we see ye adwuma no ewura andaka no no waben cross examination against getwa enra lawyer pon o boss ohinini o se okoje adwuma judge na tie reggae o tie reggae ai chia o munyira ya mishira o court dem fo nyina maji atum reggae ne die ya mishira tia wudu ana ye dai ewie ne ededa ho mo na ade asa be 1 to 2 mu ono meti so obi bopu ni hey ajegon ajeto wo ba wo ba na oba na adenti ngobro sama fahama wo ba anyane no ina mko bie gate no
me hwe mpuma no ba me say bema ne gina ono ba say na osi gina no wonhu ni krofoma ti minya kukuduro na mebie gate wa kwasra wo ba no obi popra na akobie no titi roma fa kokoduru fonkla yo ka say ma honya ha se wajina da no ho no obia sa de ni bi even sida enna ma minya kukuduro bie bibie gate no bema no busa me se me ne wan me so me busa ne se ono so ne wan yo odi ebufom ka se memi wo ne dem ese ebusa ne se ono ne wan nyame kra na e wadom so ampa okromfo yetia wudum awudu de wa wotwetwe nsem num no wa ma wo be ma mani kra ma fon metie fo nyina ni be story no to aso na kasem no na wo ka ba kwa na waja wo mekoko adade na wa kwa no wani age ho ana pa cho de bi na fe di ade o ka san mi yemu shimi obi busa wo Benjamin wo ko Salome obi busa sa wo ko Salome ana the rules number 1 brotherhood rules no number 1 don't go to Salome and ko about them rules brotherhood rules number 1 the edikano 10 commandment of the brotherhood number 1 don't go to Salome o the rules we unhu brotherhood rules 10 commandment don't go to Salome enim ka say se na o city ani ntina me ko ha minni ayemhyehye bia bra ye adwuma ono so ma hu se be ma bia ba no ho eko ono nko ana wo okodi ni dwa no abehyefi o mpie nko be bia ti amasa adwene na amma mitrim eti oba no se den oba o ka se meme wo ne dem na mi se ebusa ne se ono ne wan no miyemu hyem wo ho no oyembe hyew timine no koso yiyi ano tie yiyi ano mu dededede bae ma ababa wa ne sore o sore honum ye new site ni ntina honum ye din etidie na wo so obae no nasem wo de bae ne sen edi asem kole nasem wo de bae ne se oba ne ye ne yere wae no ho ade wae no ho ade no 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 wae na fe no aba ono wo ye at the creator driver nti okokwan so ma yoyin sura die o ejo omo so omo kwa bi okra bo omo che bi okra bo so mienu so miensa no omo ma eti ene na die ye dey e wono kasa ni muntimidi ebufu ofiri hono be one no ba sa ta no wa she unika obaye de na me she me box again nko ana na me de dawo ejo ye fast na ko she oniema me ye fast na me ko she sa tam no no oba na eyi ano na me fa ho pie na sa tam so adwam miensa na wie dada ni ewie dada kra ya okay mo to aso ti me ba fie no me yem shim na me yonko bi a oni me hu ni nti me de ne kire me yonko no me ba na ade asa na me nyaka me de nantiem na me tete na me sie yem hyehye na me de bedru fie me ko fie be ma ne ka kire me say me ntwen na me hu tama yi ano no apia bempa wasam no na eboboba obi se wieye no eduabo be pie mu pe na eboboba ko buru ne so ya be wi asam no kamaye kasa o kan me fa ne tra ma fa anya asem ena me di kofi ti ade chie na me bo me yonko na amane se endura me kwa asem esi o se ni sei na akosi no se sa na me sen ani by dia na me ye na me se dia ni kunu ne kan ne se me ntwen na mehu ti se no oba no ono ne se onware ye wadada me no me so me de me wura ni na ahye ni me de ne kwa chie ebusuafo se dia aba no na bla no so oba no ye ne ho ade o so wa ye ne ho ade a omote na ga ne so gitum honum no ma nya ho ambusa ga no eti se ba oba na de waba ba me ba ya ne se mwa na mi hia se no oba no ma frɛ na ma na ti ase se mi ntime ne ntena eti ya de ne ye de aboa wo
say no saa asem ni sie no ni kunu ka asem ntwen na mehu no say amama adwuma aye basa etususu say bia bra na bodua misusu say bia bra na bomedua na oba na afa bebia ye me bibi abije ehwemu be no maye ye frɛ oba na na ye frɛ be ma no mu me ehu na me di asem no kwa ma na funu nipa eti mu ma ehu ye frɛ hwan abije ba eti say free sada no adwuma asem aye basa adwuma asem aye basa ba sa nipa no so wan frɛ nsuo bi a ma odua wo wan frɛ nsuo an bomedua de okan ne say twen na wo behu ena wo koye ena me de free ho efiri onso ne ga ni nya bibia nya biem efiri wonom no na ofrɛ me yedi nkomo me manete asese me ntime ne ntina de asiniti ono so say mahu no nko ane de wo pe wo bedi me pe o one me ya na wo ho na so obi ni mu ana obi ni ma ba me dayem unya twa wo bedi eti sa wo no nko ho ena wo so ni na jai na oba wo ho oba me ho bibi wasane na koda bra ka no kore papa ni pa ya obeka che o se ne yire ni oba no awudu Jesse bra ka wurade wasane nada ka no kore na ye de no kore ne wasane nada masane nada kama mo ya fu papa e dia se na di form ka che asamantre wako say yes brotherhood 10 commandment. Number 1, don't go to Salome. Another woman house. Don't go to sleep. Don't go sleep your girlfriend house or room. Salome. And your brotherhood rules number 1. And ko befi wako ni kuaba say chena behu wasama again abaho and la man nakoda and yeso bekum. So cow buy prank cow shua. Then cow shua he say. Nanka baba ne mu abetra. Nanka di for palma be yankumade. Ama shua nachi. Monsre adia ya nananu di tu ye nuanu memafu. Obire. Usiswa obire. Ene de memu wa. Adia na perifo jam so pabla. No my say efesi. Wo pabla be men suro wo beko. Be men suro wo beko ne ye di fesi. Mr. Champo tonto so mama and then the youth of today no wo hwe wo ne ye ene wo mo ene mabia ya na wonti ase asode ne ahanta ne dwe ene miniminim na mia me ne mia ne ya na ewo binom abrabo mu pa na sebe enka akoda ya wasi so awobobra onko de kura wo kan bese wo mo pro 10 since no sika no no wadwuma ekoso enye honko na wakwakoye adwuma wo adwuma baby bebre wankofa empla wo bobra obibia ekoso kama obeya ya akokofa no wadada so wo ni obi fine oni obi nti wo na tena na abraya obi bae na ya wo se na yire no ensenka wonya kokoduro bia sane ne kasa biom hwe na obehu no krati me ka che yeduabo hwe na obehu ahunma ya etwam nyina ebe fa sasem no e de ya adwuma yeduabo woти ase entina krati no wayo bibi because wotu no mu wo se wo ye master wo gina so ya wo ye adwuma no honam enkyere obi bia say wo se na adwuma na se na ne honam no kwa ne first ne outward appearance no just adwuma say ya se wonya atade kwa so fani eno kwa da nchen ya ni pedua na kasa no bibi ha no ne honam nyanti no oni adwene kwa ya se bodi siesie no kwa wotumu se wo ye worried ene ma bi ha no enti so ma me na me kan say sabi wo hia ogie enti so wo dwa to aye die na so oden na de na ba ese yeso so no ye boa no yes o abije mu so ma frɛ papa no so onde watu kwan enti oba obeba na yeso oba no de o se ontumi ne nkasa eti sa agenda no no ogie ya so awie na adwuma oba no sa no peso kire my lady me da say me chia ye tifo ne yahwefo nyina da bia ya ne ye ka se mamu ani bi mo ho a woni brade mo mamani na ho abemu asenka wusi so de nyankopon aye wadom according to our sem wo yi adwuma wo nkwala ko ba bi ko yi adwuma ene wo ba no abeko nsu amayen ene wo mo ono aso oba no aduane no ati bi abere yen na oba keka ba wo nchen no so oba no aduane ati bi abere wa ye de ba de a
sabi obi a anim ne ba bia kora no so wono aduane ta titi bi brɛ wo a wode pe bibi woni ba ban so no awe no na bia na nya intention kora so wona ne betwempana enna mo ade afo no wa mo wani ana honti se na me firi ho no na me ba bia na metie no to a me enna de wiase a yete no ba bia ni ho a metimi aka na fidie ze fa me kwa bia ni ba bia wo be fa na ba ye ho adwuma obetu ya ho ka na no na wa ma wani ana ho a wo kunu ana wo mpena wo ma wa mane wo so pa de yefo nti na ahye ho na wo ye de wo pe na me ka asem wo edi atu ma mu abifo se wasi so na pese obo bra na esi yie ma na wo kwa wani mu a enkoda ba ya bi adem na enkoda oba bi adem dodo na woni kunu kura wo mpena bisa sadan na wo bedem no ane han ma no na ade bi wo kura wo hwese de oba no wote a wo hunu sente na wo betimi han be ma na han ma no na wotim na wako wo keka na me kwa me ne koda miensa na koda miensa na ko wie sei ene wa bra bo no wa wie ye ya odite yi ye wade bi wo hono mu a ekwan bi tene woni padi so na so wie ye na wo wuo wo haw ya amane yeti ma mu adurum na bi a muma wani na ho abaya a wono ya ne ho ade a wotimi esa di be ma foforo achi ede ne ma ne ko chia ne maame ana na busuafo sebe brother asa wo ni papa enam se mo pa ade yafuo nti muma wani na ho wo saa ekwan ne so cause obi wo ho a enya de ode be chew na me so krati krata driver no so afa ba bi wa ya ade me me bona ba so wo hu no se quality calculate twa utirim na wo be di me yire wo me dem de wati bi da na wa se enya kokodo sha wo boxer enya hwene sa be buza se bla na ha wo so buza se bla na ha me si wo bi twa wo bi ti sa ye kuro ya mu da bia me ka me kan say asam na si ampanti na me kan sa articulator driver wo bi ko fa na yire sa se kan wo se brantan wo di bia ko ani tirim no obutu oba ne so wo wi enti man dem ade da munya careful na wanku kura no wayi wabasa firi ho a ana wayi wani ba ku firi ho a wo be yadai na sabi oba bi wade kura ba wie se twen na abehunu enti ye woni ema bi wo ho no mu a emema munya very careful mamu so kura sabi wo ye wadwuma hweso na ye sabi kakra na wunya ma wani nya dan enkwa ho na nema ya na aba no se wudi wo mu achi a ba bi o mo di wa bra bo ba kwa wie no enya no bi nie eti my lady ya kan say enua ba ma die na nya da ya waba sabe ama no so atu kwan wo na asem hia wo eti na obetwa akopum so obeba na e be frɛ no cause we di aba di edwa atoa na wo be di atum ha edwa atoa na odi aba say ya mpacha o ma no say nya de asabe wafom na emu bra firi ha onim wo na onim ye no kra no kan say manem wo si fa da na papa ne beto no bia ne sake kan ba ma ne sa wi so ohun ye no kan wo friend kan so ade da so nu be wu a woni ni be wu ade bi ho adwane na edan efiri ho na mo firi ha mesrawo kosoma wadwuma ni mo hu hia na mo yi ma asem ye da efiri wa kwan my lady me de manu asi difo my lady asem no ano aye dene senu enya wa na emom experience ni wanya se de na me lady ka no ana efam be me no ya adwene ko ba de one ne tra che kakra ye de ya be bawura nde because unim se oni bi ampa enti me catch o se senu na my lady ababa wa no mom na ye wicked one ye referee ana electoral commission one nim se papa wei ena ne meda na we die obepe bia kodi one nim eti electoral commission wei wo yire no wo girlfriend wa electoral commission wa chi asem no odi adena kwa komo obi ufro maladi beme bie no mo hye oba asabi wei woni yire woni girlfriend ana wo nsuo ma no ho ofe beme bie no ho a onse ne pe won baba ni so hu se me ni obi a wata wuruma oto woni girlfriend wo ye na dwuma o hye na okoko nsuo no hu se gay wo mi fa ne bata me ho a e bia be poa me enti sa na tedia me kan hwe ana wakoka na wati asie wie ye no yenko yemla minima ko chema busua one minima chema da ye na busua fre ni pabone me da sebru eti sa ge no na edi brand ayi ewu a wo so nkasa no eti me ko de ka mesere wo dwa to se akaye ntani ema pa ni nya be man life ni ye nani ngu ge no eso se yama pa hwehwem sa bia oboni dua o ma yin bibia ye nani ngu no so enu ge na so me na me ka cho di fon so di adwenbon maladi nya adwenbon wona o ye referee wonim se penalty wei enya penalty ni kwa se ebo mama papa fetinsa wo se abo mensa
ade so mo mensa ade onim se o boyfriend be man na be ha dama wo kunu eti wo ba ye no ka chen se owura be man me nti onwale me tiase ne mo meda ha fa me ko ofia na hotel fa me ko eye simple addition na o ka chen se o ma kwan no ko no ba won so hwehwe mo wo hu se be me bia ma won ko di hene hotel ska fa ma oba no man yi wo man ska o to atare ma no o hwe no eti oba ne ni poboni ni sabi ema ebinom sanyema we emwamo because ye kuma brantie ya eye wo ba wonu am ye kuma brantie yi kwa malady enti oba no so so won kasa be ma ne nya na chidie na oba ne ntaka oba no so so won kasa ye ma pa hwehwe na se biobo bi wo mu a ye ntane mu no so malady ene ntane kwa de betima tene no fa gugu so me cause oba ntrim wode bedase yo awudu say no de ye pese ye ma ye difo behwem se duabo bi wo mu a na odwene ho sai mami kameni beje pa se me ho kyere me enfrega ni bi ade ono kra yo so ono kasa nipa no wahunu se wo ku dia wo sa akofre na akodae de eya mu nsuro hwe yo baba faith transmai my lady Juma pa moye na on say 70 bi wa e beto so na ere aho but we bema ade we e catch us say e so we sharp oba dem do akoye dey on si bebia ne bema de na kohye no ho kire no enti besro say obema de wakowura ba bi na ho kire wa e faith homeopathic clinic bronya na ebe ma obema munya din yetimi ye adwuma koto bronya tade wia ne nsan ukuma kokoma yira ne nsan so de ne fra banwa na udwam ama na nitimi gi ne nyina so obetimi aye say adwuma na ye faith homeopathic clinic bema akofom ti opon adwuma wontimi nkofie oni nam tenten no asa kotwa my bet kakra ohwe tv onkrofo store anim ne nam tenten no twetwa VC10 shops sa ne nyina ne say okofie a onim say yere twen no tie no twetwa kone sa nti obekọ na oba na da no so nwa no so akoda ba we sa udu hu owu san eso esei wawade eno nti se o mema sem na akofom na ma opon adwuma okofia na da na yemhye na e faith homeopathic clinic be chef dim yes can it 36 never end this bosomi we my lady you see a men's health month e dey see ho ma mema nti ye frɛ no November se mema omodo mato wa no mrade ye beba na say ye movie straight up because bema bi edi mechi sa but oni baba akokra but obia so di adanse ma ono mo hye nya di adanse se nsisi de mo de obo adwuma ni nya ne say aphrodisiac no fa de mandeda eno nti infections ahodo a wonya no so obetnya sustain erection mo de no ba de ada but when your infection ma ho nsu agene when you azoospermia when you oligospermia spermatozoa na bafom we den untime nyem oba emfa ho ne se de osisi mu den eyefa adwuma na wo ye ni nyina ututuo egudantuom eno nti se wo pese wo nkokrabom unya osisi adwuma wo de be ye ho ahode dia eye faith homeopathic clinic bra ade aye ya ne se omranti brem no wo be ye se adwuma we nyina na baba akokra wa nya bi wo ya branti de wo hu so mfaso na onya ba akokra wi a na obehu bra faith homeopathic clinic saso na we oba opa wo ho aye tin ama obisro wa wo dakra na bi a atekwa e faith homeopathic clinic ye de mpane na aba wa wo dia no fallopian tubes no mu asisi kra na ensuro just come ye hona for the first time obi a wadi 47 years when you say yawo 47 ye penso Sarah story pa eno no eno nti no say ya wo ho asem ko ade a bra faith homeopathic clinic na yintumi emwa mema ne Beverages say so no nim say ye nya abrante a ye as young as 21 years a ye de catheter ato ne be 21 years ya pass catheter e dem bare because when you prostatitis ye besre ya really bi o ha emre bi atwam no ka beti so obi anya bi na ya kokora poso but ne eduane yensuo ne ye mframa asenti infections ana ye nkokora no eye mrantie no ti na faith homeopathy ye ka self care e ho asem self care
sɛ one kasa no wonya ho sɛ nsunsuansoa na sɛ nsakra bi aba wo nipadua mu pɛ yɛmfa ntena hɔ ntwentwɛn yɛ naase the moment a wobɛhu no antɛmpaa na waba faith homeopathic clinic because ɛkwan a wo nipadua bɛfa so aka kyɛw sɛ biribi nkɔ yie no ɛno ana wohu no nti sɛ wohu no wobu ani gu so a wobɛhu sɛ broni bɛka sɛ complications ɛbɛtrɛtrɛ akɔ n'anim na akɔyɛ asɛm kɛseɛ ɛno nti baabi bia ɔwɔ biara no yɛsɛ bra faith homeopathic clinic kɔma se yɛwɔ ahene ma kɔkɔben 18 mu hɔ nom a wohu sɛ wo nase taatae womia na atom wo ma ɛkɔ na aba wohu sɛ all of a sudden wo so ate wo lose weight w'ani so wayɛ yellow deɛ ɛfɛ no jaundice no anaasɛ wo body no wayɛ pale kyerɛ sɛ wayɛ hoyaa wo sisi wo kyɛpe w'akyi kase wo to asentini ɛtwew kyerɛ sɛ obi a na ɔyɛ adwuma wɔ Germany a maame yɛ force retired by force because okonya arthritis na pɔne na pɔso so ya no pa a ɛtan ho no ntimi nante koraa abaya pa o nso na wadanya bra by force ɔba Ghana no bɛte faith homeopathic clinic as I speak to you right now maame ne sa akɔ Germany a broni na fa na dwuma mo sa ne yɛ n'adwuma ne pɔne na pɔso arthritis ne nyinaa ɛkɔ ɛno nti wotie yɛn bronya wɔ na ɛba no bɛsɔ yɛ ahomakye anaso so obi a kyenkyena yɛ sɛ awɔ na de obi ama kyɛ sɛ wafo ayɛ sɛ prae Fanibra Faith Homeopathic Clinic. Oba, upon waposo, Sabrona, Achiche Wama, Utano Mube, Bia, Anthony. When it Tim pass was said, I'll be a free panosocrano, ASM, and on quite me take you 30 minutes. And Sana, or body no more to me at Sentinel. Oba Faith Homeopathy, you will know osteoporosis, osteoarthritis, and osteopenia, and now when you're born infection, beer as a result of accident, be a kunya, ya cheswa maneko, but wow, what pain. Fabra Faith Homeopathy na yentimi emwa sanso na maame ne papa modi from 60 years and above no unya di edusia ekona honama kwa na ho de nyina eba fom dada eno nti se wan san hwe wadidie ya ebeba fom abroso saa no mpewe ya so na de konkokrabom eno nti uba Faith Homeopathy ya ye wonuro a ye de mampani e check umoja ohunsuo eno body mass index ye de twa sedro no e de amawo eno nti sedro no nwanom a samo ye ntafo kra panyi ntimi nom kakrade kakra so entimi enom panyi do nti be hye fidie nim na ye ma waduro a ye onipa so onipadua so aduro na ankofa how ne so boni bia amfa amrew eno nti no yade bia wo hu sa ba onipaduam wo hu say all of a sudden so te obi so try say obe reduce weight but on to me asem na do bia na ehu obi pesa no so te Ghana he de aduane de na edie but so ko Asia ye de opesa body ni ye no ehu aduane na odie nutrition ena edidie so ho eno edidie aduane ne de I need an idea Asia almost the nutritional composition the all person nya fa aduane no na odi enye de kra na obenya bipa bia sa for example person no so te nti won say aduane we na odi e be ma ne so ate nti won kono maduro bia no odi aduane e be ma ne so ate say de say nye de yenso ye de na no nsu ye de na no nsu ye de besi bi pa ya be bie wa ha ne de ye guso ani guso say kuyen ne kuyen so na ye du won say ye fu wenye faith advantage ye fu adoa na abrantie pa na waye basa we ni die aduane so okotan ho a woto no nze odisika na eden eto no boden enso so enkobo ni peduane aduane no udi ne boden udi yade efe bibi food metabolism unya didi wie pe within the next 2 to 3 hours I said we need to metabolize and digest na ni peduane edwetwum nuane no se ntumi anye no within that space na uni peduane be boka chese metabolism e de energy na ye adwuma na the amount of energy obenya free aduane nim no se de odoro de ye adwuma no e wo fom anase e wo so che de okonya free aduane nim a se trading waboka asema kota de 10,000 na mde akoje 1,000 waboka enti mawisu energy 10,000 na aduane na mede ko metabolize ye no aduane a energy eminya free me ye 1,000 e ka ba fie it wo didi so body ni ntimi nyeden enya aduane aye eno ti bra e stroke e high blood pressure kachema na atwe on Saturday osire so ayam kro say enioma nkoye wanya glaucoma abeda ni so eta esiso posaw ekikaw utiti obitimi posa na ni se de osi nioma me so Fabra Faith Homeopathic Clinic ayem fa edrobia enso so oba ye be yenkonya bi ama wani na aye kama asen ho ade se de osofo timi kana se kama no awoso na doma no sa pepepe oba bibia ebitimi akoso fa number 0244 583859 0244 583859
59. And I say your Tigo line 0275 96 94 14. 0275 96 94 14. Oba wonsoso wawo atekono brafate kumasi ya wahene makokobin 18 mu hono ma mo nkra mo hwe nyina mo Santa Maria yo Abuya Junction Santa Maria ko for duafo nyina mo Landry Managers Road or Poly Junction Landry Managers Road Poly Junction takwade for mo old abrepo sorry takwade for mo Alaji Police Station chenwa Anaji Police Station takwade na bogo American House ene bola aye dwuma ni nyina enutino yare bia yempesa ode yare mekwa kodi bronya ojaze enutino obi amra faith na say edomase yo ekuba yankee ade person di papa bi kwasike usimi modin na de mabo odin why ane na Miss Tricia Offset State Joyce Usua Abwaje Vida Deborah Audu Hadaya Brighter PJ Boatin Edamasi papa Edamasi Adiana Zoba Patrici say Mega Mohala ena meyale ena Lamisi Sakas Edas Abrantie wasewin eyade to emlantie afuto be na ade be ma wunuanom a ikoto nkrofo yerenom afenum fitu amede be ma menuanom o mudi machi ne se wuko bebi koye wadwuma a wani nko de de wuko honom no na yi wa adwene free ade fufuru bia so nso hwe ya atumi timitu obia ti fitu kakra wo mama no ibetimi atu obia ti obia hwe no yi wankasa wo mfie sen acho mo 33 years say wanyi asre wa de sela aha de hana oyo de yona anyi pa ene oba no so sen oba no 27 years ano kran so waboyire de no so nya koda onyini oba o keka koni 30 cd ese wonyina anesa audu say no abije we are producer no na obeka sawa ya audu na ya huta ma nra na nka oba ya na power ha na ya hunu de beye na wabehwem ama se bibi wo mu a se de pokwabena ma wafutu no wadane egu oba no so nyem na meka pokwabena se pa no be pene saade a ente sa ka me nkode a de bibi wo mu a ontwitwa nyew na de wo ho na ye wadwuma why yo ntitwa ye wanim ho case number 2 Charity Danso no free waba kwamai why complainants respondents Papa J wano so kwamai woba mi so yikunafo ena ga mabusia na twe na abo so ena odi abeda ye court yi kwa Mami Charity oba ye show is why your Bible Quran e be focus ya snap ni bodu ade ya na ope Pacham pe Bible ko ya sorry Pacham me ko Roman yo anyu nyam kan rade amen asa unko Roman Pacham say worry mu na de me ko na me ko faith na me se wali mu akọ ye no asole no na akọ Pacham ya ko ye de nche mi wura mu no aha nche ya kasa no waje so ti aseda why Pacham ti aseda ma peja kosoro bodi ya me Danso Charity kra Bible ikra Bible sasa mo me bekan ukre trodo minitro onyame boa me da abaya se na ukọ afiri mu ena wo seresere sa ayasemo kuna die no betesa Debi ya wo seresere se me nwanwa o hunu bida kafra wate wo mfie sen Pacham wo 32 papa no so sen Papa nde me wa no si afi no onye 60 years oye penyu chaim kafra edi na esi awde abedai adawodoma Pacham we de me nkwa me sempa
And say, me boy be on a man now. See, boy, no, me ne try a check. I know, mammy be soon me. Say, ne banner or no be no. Me pacha o anti charity. Who no na wonim so no bi ho. Dabi. Ma wo ketekete. Me wo ye no. Ano akwana nante no be jame nti. Na wonim na etwempra na maame no wa hu. Maame ne si wonim obi o wo yele de. Ti ono de me ne naja obesum me. Wa wo say? Pacha odi kan de 20 million be che no de 30 be so so ma ne ye 50. So be hwe ne ba. Emmo nti wo hwe no. No, na me shira. Enu na me so me ton blender ene rice cooker kwa aman ho. Menye obi am te fa ko nyina me ti me ton ma de. Enti me wo station edwom wo na me hu man bi oba beto ade. No say ma me wo ten. Na me se me te kwa aman ya no say. Oho ya me fa na me say papa me de o kan ware sem na me se sem no tena madwuma sem no me ntimi hwe enti adwuma na me de me ne me ton no see you mate enti satam no wa say me pa chob na ketwa ya ne kura me de ya be jawo to buy baako oye bi no mu baako no mate no ana we so na se sebi eku ukura nkura mi mo na baako na wo me wo baako no mute na fe ne fanti woni me pani no esa wo de a wo che wo ya ne ate no dabi mente no se no mu hu anika no obi gina on fa ne ma eti we no first one ho anete first one de makuma na beji no wokode nti one so wa kasa enti papa ne bae no na me de me ka chenze papa na nyini ti me de me tembe bi ana papa dabi me kra me no obi me no obi ware e wa assembly sim ni pakoro efrim me fa wonya obone na me se dabi tina papa no me kɔ no hɔ pa me kɔ no ma ye ne nkwan ene na bom na me kɔ ese mpra start twempra but me kɔ na ma me kɔ da ho ba sa na wadi oh dabi ti me de to me papa nim say papa ya o ti we so be wal me o ye de adwuma me pa cho o ye tankers okay tankers ana me papa say saman town council ana tankers me papa say wo hu me na che na mse da a che na me de me nkɔ me de obi a wanyini saa de me mpɛ no ana me papa say o mpɛ no ene o bɛpɛ fi se obi ba ya wo ho ade na ase wo mpɛ ne de a na de me ma no mbu kwasia no ene ya o pɛ ana msiu da ene saa wale na ebeye de a ana osiu enti papa ndi kan de toto ne mantam ono so o mfiri o bato abesi dan o si dan na che me call no na efie on to ties o ni enye flashing toilet enye bibia o tina ne kono kra ya meden fi se me kwa me ba bonta je se me fo kada ayi ni bia bobo ya star me niam na me ton nti ana o si yo nti e kire obehunu fie e mo ye me ho ade na papa no so o ma me enum me ne me insanity ana aka mienu ne ye mpanyimfo enti wo baya me ho ade na no mo maame no we omo maame so wa papa ne wo mu jae okay saa me nsane de omo panyine ne maame nko omo ye mienu na me nsane so omo maame nko nti nkura nketo wa no me nsane me ne omo nete ana papa ne ba na boy ba ku free school ba no so maame ni o hana adwen o sha me se no ana me penam da omo kra de omo ntimi ha ma mo wale di ni ye ne fe papa ni papa tintin kama yi o sha space oh your friend is saying pacho o de bawa Joseph o ye esiremu ho ne o hwese de wo gina so no ene ma be wo ho pa mo papa Joseph bawa wo mu ye fe no usakra hwe picture na ye young mu wale ya fie be pacho ye wale ye busumi nsiamu na owuye afie be afie we yam no this year ya mo wale 6 months na papa asama eto man omsia fo ye ba wate ye wura din semu sisi ko se charity ena wo sere sa abusumi nsia mi mona enye o nti ya na nyampa ya sana nti ade na me bia sidie me ba no ma bebu sa de kureku ni sa 6 months
aba oba ma wo mienikum be ma be fie be ye me ho ade busumi nsia ebusafo mumma ye mampaibo ehia ye press before ye nyum bi se ya mompaia ye yira ye ni asinu a ye ntimi nya hwene nya bibie edura na do ya dane abaifo ye na ye tefom ene ye bompai because dia wo sayen no unyai mebusam se sore wo so na se we dey do achi e ma ho ye den wo se sore na dia wo bopeten no we sane la wo paw so etimi wo maba wa omodu omo life me se abrabo a yesu nim no ehu e tira tikureta atifiri e ba ba bia ma to no break abrabo a Kristo enimu ye boy abrabo ni bia me ya me fa ho asole ano me ma me affordable no me de me se ehu chen atikureta atifiri ba e ba bia ma to no break abrabo a Kristo nim offsist eboama baba yi wabuni nsa edro we beboa start na mani binom infections brayo mu hawo ovariances hormonal imbalance akwala no obuni nsa 20th na bosome ba ko no asa ko buni 15th irregular menstrual cycle mame sanu ntemu na wa megia me ko ntokwa akoda wo ntimi nko offsist mame bia wo babuni nsa wo baba ayowa masati tobi atuni ni amemo ko school akwa kono yenya na yede eya medma tablets ene suspension penifone kadade yenri eya midpoint pharmacy ene dia baba bia etu nro akra mo frɛ yen ese mo ko drug lane o meja me achimo dan yede bi ba o chini ba drug store mo nyina yede bi e ba na mo so manya bi na mato 0596 607858 ya be koko schools girls schools any tertiaries na ya ko boda wuro to be free school mu a be fie sa wo be wale no wo sisi wo be sima me pacho sister na transpice di peche Friday techimai mo che ye me be float e wo techima market me pacho pa akoko de chicken flavor aponchi flavor nantwie flavor abomu stew flavor fish so de fish flavor and your garlic and ginger ye de awremese no na odi gu aduane mu kono na ehwuo no de kama wasi no mo sodium won fa ye biada we 100% natural me pacho edum pampa so ye papa jema bedu eso talk sie mu ko adwuma efo no sweet radjoa eno mo maka ni nyina be hwe sisi ukunu edum pampa so pizza drum ayo bantima dwo so amdom me pacho freye ne 0243535025 holy mosquito spray me say ye adwuma no me koto obie kakape nsonkronsuo entafre dwuba bibia wura sayo we ya beifo yi me pacho omunyina atu o si uspray 15 minutes ansa na wo wura dem ho 03220376 mosquito yankasa pad yas sanitary pad extra long tobito heavy flow buffalo panty line na sope with the bag na ahye ho kono 030223525295 TIME ya duro kotobi na nom ayamukuro na malaria muade malaria ninsisi o time etu sawansa wadwiba krosa na poli sama what 0444176669 a bishop apempna de eye gold silver se google na silver we tese ni buni ko uro kra hwe we nya fe na be yire ho atem obi meboa me we ya me ka say abi wo China fofofo be Friday na niam obe sadia be kumudi akono kwa mi po yam de me yire ko adisha market 0598585219 educhumwa bites kama waba duchumwa ayam timwa duchumwa sisi yade educhumwa waba brayem haw edidane educhumwa jenim ni fitete papa bi me pacho wajode educhumwa malamis educhumwa malamis enu na wo kan no asode afri malenge mo dwane me pacho
bomodin what the tonic and swaba ade aka ho wa ntimi num ni mankapo no one num the ama me ma se mo be ma no e ho tin na ntwetwe me nyina brenchi ma me da se me da se enso ne ye agi wompem me pacho be mana ye mle me pacho 0599 415 meko Canada meko express group UK me kodi holiday Australia New Zealand Germany Canada Ogvis yekosuya de yekobo degree 0249 me pacho Ghana Growth per juma ye yanam TVET san juma fa phone no gina ba no na frɛ 03082577 me pacho Samsung Galaxy me si me koto phone papa 1499 Abrampa camera ne Tobiama mama kansela Tobiama Olena see Samsung phone e kama na two pure mineral water e nsuo nom de be sisi ni pedua na bo ban e no de kwase two pure oja wode a two pure ebi wase a water papa abofo ajatu 0538141360 Joycam Roofing Company Limited me ko bodanso e Joycam IBR Joycam Saflo Joycam MSL bodanso Standard Sheet Jurota accessories from Alozan come on me pacho yawo self cleansing properties ye de awuram tie nso to ya na nchanse na ahokro no leakages no rusting me pacho yawo sokoban ampabame any police station there chimai hands brigade ya bema free estimate ya stand ye woodworks near dia bro bodanso 054 125 816 obo heba and medical research aduato adomanu Dr. Ben Chiao ya adwuma kakra bia na otifie na wa bre ka ho ko obo heba sano na yo tititi obo heba preka se powder kwam abomu ewo yisi ye tihio batan ne mamata 0249761508 waba charity abapa ena ye mo ware ye be ya wo ho ade na ye de ye be ya me ho ade se ne mana no mo so enough enti ba ko okumase ofe no se won de o ma no ni lolo fe no papa se ne o ma de ya me yenti o ka se de wo sire no yemfa pictures na nya dai en send wo mu ne de send ti ba ko ne ye wie ya na ba ko ne ba na ye chekiska papa na nkasa de oni mo obi ya wo kwa mai ho ono ba efie na damfo ba ko pe ene be si efie ni ma no wa betenem oni mo obi ha o me na o mu ni me ti guess ne ba e bi fra hinkro mu nyina ema aha me ka ahoho no okay sede be ya efro no na wo no ofritire mu kuro be so ono e kanjaga ni kanjaga eni obekwachi me de kra de o ka shem so e kanjaga nkanko brusa oso e kanjaga ni wan kan kire me se no de ko ho aha ya nko yo ka say se wono kra no ono chinchi se adwuma ne man transfer sa tanu abesi dan ne dadaada esi wo but na omo de amema amanfo mo titim ana ono ase wo beba pension ti wo betena na adiem okay enti o wale me de ho na me kwotena e ene ye den ana yeduru ho na anya yare na nche na bia ye aifo no wi na ne ho de otimi bekwa adwuma okwa adwuma nche na ma ne pension e ma ne ba afie mene ne mame sa mo ko school bia ma sa ba kokra akonness ai nursing training ni bi okwa me yiska ma no papa se hwe wo da so no enya ne sa okwa oje alawa me se me de me mfa ho me ya aduane a me no mu nyina na no pana me de me ba ko je obi ketwa no se obe ha papa na dwenti enumre na ni papa ne wale na sa akra no e wo sen me ba no no wa afene fa eni o so wale ntem 1.5 ma a year da bi se boy ni de o ja me a che sa na me so wa ja ba nanka okay nya hwe se ja oni obi aso wa brabom ene so hwe kro no beti mu papa na ti umoku meboa wana ti muku no ai ono ti difo oti muku no ati muku amani difo ehu obi wu wie no obi nso aidan abeti muku no ememe mu ye bio se no so emekotie so de ye kama ori akasa oba charity kasa chao really ana
yeah if say we ya ne man ba me no mu nyina ate kam efi on temo e bia beto ade kra na mada papa na na be sole say obi to ade o yi bia man me see you menene nte bone waye me papa me soma ye ni bi enti papa no na o low pressure enti o ko hospital sa o ko bia me kra ya me meniska said da je kono se me ma no ma bai se me so ma ba pension 1000 bia na so nyame ne ye boafo ana me ka senti enkwa na ye bibia o mu nkobu so papa me nko ano mu ni me ana me see you papa you call hospital e di ka je ne to ofin so o ko love san na sa de ne ba kwa aman ho e mu ye de na koto me musa obi a ye mi sika na de onu no niska se papa ni sika no wo de hwe ne ba na o ko nursing training no na okọ ba pension ni ntua ne ka oba pension de sika mi hu ya ne se ebi wo kra wotimi bobosia wo ne phone so na oba pension adwuma na o ye no ya ma no pension ya maniska ene de wan fan kire me na bo so me so na anyway de bo so me so ya maniska ska no timi ka se yatin ne best school fees aka 1 million me manage ni sa na di agira wo wale mami edi agira wo sa wade no akola afa no wa wo peche papa panimu a wo ko pension edi na motivate you a wo ko sa wade no ana me ka se me no se papa no enye se bia na woni bi se na bi wo ebi wo wa oba wale wo no na bi wo ha woni ni enjoy minim de sai from na to ne mani bi mi so mi toto bi asama me pese mi hu ni se pe nkomo ye wudi charity e kire se papa no hu no oni hwe oni ska because so se ete no na ka 1 million na wo manage ma wo kra na wo hwe ne mabi ye hwe wo fie ne de ne so a emu wa kakra eti de ne ma wo wo papa no echi hu a wo di akire ko wa na do na wo do no ana that get back say bia abai wa wo hia pani de bia na japade bi nti e de ne ma wo ko di akire sa na me ka say papa ne ba ye na me de me ton me ne ma data me a de me wo misika me de ton ma de e jere se odo na wo de kwa se ne obi aha ana na wo pe awade se ne me obi e me man krankra bu me kwase a enti metena se bon sabon bon d'accord won ye bu me kwase anya hwe timi fa nko na jawo ne ko tran eti anche na yade ne start anche na ne ho de a ono na e ko no hospital eba enti last bi mo ho na number bi frɛ o frɛ no se sister ona de charity nam se ai ana se figo se hwan efo nam se figo de me nya adwuma kra nko me kokuma se no se da Beverages ka 3 million ewo figo so ema figo no so ye check ya na chese adana wa nya ntwia no efi da bia omutum santi eho no kotwia 20 million ewo figo enti na ne ka bi si wo ana oba se on de wo ton na ho chenam sa ka na wo ton a me de me ka se ton wo ka o na wo ma no kra be ka se me na me se ye dey ton ana o se meton ti me kope Amelia na me se Amelia da se wo ton ka ana Amelia se ai me kra sister nka me frɛ wa ka chona na wo inside me so me light bam de amada wo no so afa ne nsase hey am say e jama mi wa Fred kwadwantwini lumba boka wo ade na me wa Fred dance aboka wo enti wo kwaton ka be wiase ne be japade ho asem because atsem we die mentimi I don't think far eye di ade a sakola abai wa papa panimu a wo ko ne pension wo se me pe e ma mu we bu me kwase a hwe se wa Fred kwadwantwi eni lumba eni dada kedi aboka se susu ensubra ntama enipa ama amachi de nso so wo ba ne ka betimu kono wo abusafo ko computer so hey mama charity ku se wate abayiwa ku se 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica
na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo slim wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Wamuji international awards ahodo wamuji local awards ahodo na anu nso na wamu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wamu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi wamu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle na na wote ho a why stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne me na mu twetwe no emu aye titiriti mentumi pon sorry ho na enwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi drobi omodi aba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 This year market. You go swear from Jinameno, Yanani different type of Jiname, Betobi, Abwani Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. From me, chair Papa be a dummy comb. Share. Beshebi. Femi Bango Papa be a dummy sack. Share. Yatete Niamane, so be bia or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi kwache eya fufu la po yatesu bla adesia market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what the papa piana this is my secret. Give us P capsules. Emma wa won din confirm na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu was mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you froze? They na pon me see ba betia mo a ese ni die. Busano. No. We na fi waka wo. E fa ni give us co capsules. Say yes is yare na wo so ko di wo ni pedwam woni na wo posa amaman entimi ma wonja wo nan yi. Unum give us co capsules. Go ye free. Lawyer. Give us co capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Meme wadi infedu watwede kronkwan na efa. Give us core capsules. Apemfo abatra wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa. Enye brakasa nko nuaban ne ahaban bi tise ko nsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder. Brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19
1514 Breaker Prekese powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe san kratoe mu agi atom Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a down complain with sisini cocoa epe ajiwakade and no jack a sepan and neck. Because the brew a yama money mema a yoku ni sisiari drink sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa was the same bravo we. Sweetie, baby, come on, mommy, I draw more. What does ye a ye chima? It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, damn separate. Obie to me. I just appeal for. One woman for that for. Any the onion feed to me. FDA Aji Ejadi Nkratoi Atom. Hello. Me dey grow fine. Wonu mu atu. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echra se. Yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enwa na ni pedua no ede ko atia yade no nti. Ema wonu mu tu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia to wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibiduro. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkrato yi atum. Sisters Spices. Abra, what did dear feel do? Aden. Nansen. And so kwedua nia ye dabroso. Ninkwa ne na bomu. E so fama na pa. So fama na pass. Hey bra, asemna no waka no. Na the secret ne say. Hey T, sister macro kofa buy. Onwa na wakofa Sister Spices abedwaso. Spices ahodwa sister dia abedwaso. Eno ne me hinta semio. Se wo fili apontia. What flavor? Fish in kwanya. Fish flavor. Sa kukonso na oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So cold do beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso. Pinzet, Roman Hill, Stormy Market, and a Bantama Market. And can so CMD. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025 and 0279 140940. FDA aji ejwadi nkratwe yatum. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Only one, okay. It can absorb water. Who can try? It is very soft and convenient to use. Somebody here. Okay, yes. Yes, Nana? It's affordable. Come on in. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uye bwe. Baumia, minya udeni, uye bwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aji area we say. Minya, se me kaya dia free SHS, ayama me ne me ma wo hu. Ami hu ne minya mpo. Esan dia na na do danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hye yen nyina efri mu no. Ani, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa nyina be ko school. Ekosi se na na do danko Akufado
Akufo-Addo ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye sisi a mema miensa Kofi esi ene Kojo eni na kosko akese ni bi menia na wonim de ya no mo eka omo so omo ba omo de nsatwaye bebe mo ebi mo so omo ba omo betwam ebi mo so omo ba mbe ma awofo ni bi atue school fees ni bi omo pese omo yomade ni bi mo nti chese why na ntua na why nkwa ni free omo pese omo ya ye ni bi no esi nchen no mo side omo connection man any protocol nsem yi say free SHS papa ya yemba yi koyo eno ti na wo se boy ahumodin bia say ye beba free SHS ho ban na ya no mamba mbe say ade papa na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yi o enye free SHS for ya na mama ne nkofo se enye possible yi na nso se say die it is possible afiwe ye tu abadi abo free SHS ho ban tu mama Dr. Baumia number 1 on the ballot. And that's what many sister spices yi be human sanoma Debut, and yes, no moon, so when your sister spices are among quine abomu ye. Ye mrekeke ye wodie ye de yakokon kwan aponchen kwan agenen kwan nyantunam kwan anya bomu so jide ti said de yawo e kan ye wo sister spices flavors ahuduo bebre ye wo chicken goat fish beef ena stew nini na so ye seasoned powder or the jene in toast garlic any turmeric ena aye enti ema enkwan ni abomu ye fofofo na eye denso enye na wo store dodo na mu FD ajadwe de nkra to yatum of eniema abepom e wona so ye Christmas eniema ye de siesie dem any occasion bia ade bia wo pasiesie wo dem bia se bi te se blind curtains center mats sofa covers material curtains comforters any eniema bia flowers ahodo wall clocks a ye de siesie dem pe bia Bralaska Star Enterprise ye wo Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza building eno na ye first floor me pacho udru enkran so a ye wo TikTok link opposite Circle Mall Okanshi NS Chemist building nim Alaska Star Enterprise your number 1 shopping center. Abusuafo yama ya ho akwa aba na nasema yedi ni fia etoso mienu so yasem o asem awade di nipa be kwachire o nya bibia so abrabo no yeni nyina na ya wade o medofo adofo bi di o ma woda yenti mfiri ho ma omwe oba pani Augustina opon ye ma me di ni na woda ane ye frɛ no ma me dokono na hotedi no yesre osoro nhira ene nkwatenten so edema no Mr. Boachi marketing ena we show ye
ye maami Juliet Asale ye maami Juliet Asare Opon lawyer Opon ena erehyɛ no ɔyɛ lecturer ye maami Julie ena wudi wa wode oba fefe tuntum so yo yesre wo soro nhira nkwatenten nyansa nimde ani munumu soronko edema so nyame nkoso nhira na onyo kese ye lawyer Sompa lawyer Opon ai na erehyɛ no aza me da se cha yanko ena papa na ewu na ede na Beverages kana ade a okoton no so okoton ka afedi ese papa no ko di lad be nso ana ka no na man de hu papa J no se papa J ne ton ne ka nti papa na pe obi amana to ka no no so okwa ekire o na papa bi ton ka ayema obi beto condemn ka condemn no msi me kwana ye de ka to tire hyehye se enim se be ya adwuma na nkam de abadwum but anya adwuma ana papa J ni ban no sini pa cross obema ni 65 and 65 no ye ti figo de no ema no ana ye de aka kotwa be na chese sika bi anya dai eni hobi me de me bom mo de na ka na chese asai ka na se asi wa che ejo to ni sai oto no 65 million na mo de bi kotwa ne ka na wo figo ana etwa land bill so 40 na chese sika na sa land bank kwa no wadi sai land bill so phone nyina ka gusu e ka wo ho etimu tuatua ye etuatua sane enim gwase beba de ne otua de firi ho de a eye ana ye de saa na de te wo enti papa J na ho no de hu papa J no okay okwaya wo ka ne kasa no bi friend no ne kasa no ana papa J ma me se eye ne kuromu e kasa no wo ka nti wote e ho no de hu papa J no se oye ne kuromu se oye ne kuromu wa ma ye fie oda me kwatena me hu ne da ye kwa aso ya ye hia no o se ma papa we na me kam we na me ka se oto bema obi abeto ka na so yo ene ye de saa na papa yi me de bia me komachima ya le che no ya wakọ hospital saa ye du ofin so de na stroke no me blessa me pejja no stroke so de ho ba jim stroke na ye eso na ne ma no wo ho bia ni wo so ni mu so akọ wa ye Mrs. ye du hospital na me friend mampen papa tenti gram wa na pejja no me am so no nsase na me de ye ho no ya ye flashing wo toilet na me de na kosi so saa na me ye ne saa o se me da saa obi friend cross da me last mama da me last mama de na me nim se wa be hye manimonyam enti hospital me friend ba panyin se bla o papa ya le pa wo se me papa nam se ai se o musimi nko hwe ni tim ko twa 15 million ya de twa ni tim scan o se ma ablabo ni mawie taze kura mi ni me kura me free Dubai e ba e nche ni me frewe ya o se mi ni me frewe ya na just hospital one day I am nko a enti papa no so nwi ayele wo ho ono so be ehoro na so ba na se ma na papa no yale o magya ni nyina abo me so yi ano odi ne ma no nto mo nya adwuma ana so mo ya adwuma ana se ne ya de na me se ne o se gi 2 million to ho 2 million de ma me ne ba abema na nketwa na me ensa na me ne panyini no e wo hospital no oduro papa ewu pa da konwuma yehwe no na wagya no akofa maame bi de na frosoro mebusa menye na so ya adwuma wa na o papa ya le wagya no akofa wa se wode maame no ode ne kwaje na aduro oba ya osema yesi entoma ya de befa da no say ade entoma bi osia age so ma miska na ene de fiansa so enipa mu sa ono ne papa ana ho amsintie se o si 2 million ma yi ama no na wode ko me ba na me say jan 2 million no se da ni koko na mkoto na ye de friend so na ne de ma no ti o mo ko twitwa scan 15 million ni nyina ye duru wa anya yi ana me ba na me so me fon asay a o papa na ma me de me chip no to me fon so ana dwo na owu ye na me shata na se yale na bo no enya asensa na ekunu se di kama ne ko love sa e kire de chi ne de love ne ye den lab ne love no but me can't hospital be doing work lab yo kafra why yo love kotu enti yedru ho no e chi me brother me badwum e brother no se wo pe abenkwan menyema no ti ono ma abenkwan ne de
ɛno nko a ɔsɛ menya abɛnkwan ma no ana meyɛ nti anadwo bele a me free adwomba no ɔsɛ wayɛ nam se mayɛ rio nti ɛnumere na mene ne da wo ɛne ba den wo so ne nsa kola enye yi wo so ne ba bia afi me pagya no me kɔfrɛ ne ba no kola ɔse ade nkyɛn anam se ade nkyɛn na magye soroko adura me de srasra no ɔse ma enyi soroku na enyi soroku aduro bim na ɔmo ka sɛ wɔyale a yɛmfa no nkɔ kɛseɛ nti hɔ no kɔwuye satam no na matre nya sɛn na yɛtena anya 6 months ɛde na asi charity sɛ de asi ne sɛ hɔ no ankora ne nyina papa ne free mu no panyini na ɔse abrabɔ no na wie na dana na ɔbɛto prum sɛ papa pipes me so minima de yɛ de we a wo lab wo color of video adwene ne ya zamo ana ɔse sɛ pipes nti na me nua ba ko so okobie prum ɔse maame ne na de no mo tete wonyina wese mo akowura de obi aso papa ya la aso ni lolo fe abrabo no wawie no e wono mo de me ko fie se ye ya mamle ne se wo se ye de me ko ahemfie me so ahemfie na me firi ana ye de me bae eye no ma semia da de na ekoso yi na fe de aye he wo kromu me de na ma fele papa eso me de ene de sa na mete wo obi ana ma maduane bi ne ba ne ba ya o ma me no mo tia no o mo sia ma ai me bla se me nka se minimu ne bra no se abrabo ne ai mfio kwa ma ya mfio me ko ya ye nya no mu dia do ya ifro no ko ye kukuam ni ai bro fa de be trans na nsem no krafe ya bre to aso ana o se ma o ye do mfio no mo busa ansa ma me ye ogina oi munim no o mo se da bi mami munim no se na wo mom mi mom ska wo se da bi anam se sa ana na ne ya da no me fa chire ana me ko mo be ko se o ma be yi o papa e wo fin so be dress na kosie no na che so mu di ni sa me ho eti me ko ye dede na me ko ka che ye onabo ho se onabo papa ne fio de o mo ye na me nti ase ana o se ye me ko ma fra me se me fa fada number ma no na o me bo efunu Sompa ye na o mu nkosie no na do o mu ye no mo chiri to cemetery so the dan o mu sie no ayi o mu de free mechi no makosie no se be ya e o kwa aman o ye kurom wo no se be ya o mu nka nkyere me o mu nim me ene ho na me ko bodua wo u bodua ai u di nsuo be me de ya kurom nsu kwa ma ho e friend say ba fel o mu di nsuo akase me drew na mama me scroll na mama me say akra na obetena afia na wanya mo bone da oton ne ma de ode ne nsa beka no anam se ma da bi me de me ko so mu firi mecha mo se mu me se ma no aduane me yiska ato aduane ama mo dibi da na ahemfio o mu bo me ka ho so abodua ese ma bodua nti eche ne koda ne wi ya o mu bae ye da ne kra ye to kosia be 7 amfa eche no mbe so mu se ma ye ni mu anam se mu ni me de mu ni mu enti o mu koye pipes mu o se ai panyin ne se ai me ma me kura ho edan nam so ma me ni sa o papa kura si dan wa o ma me nya na mo se mo nyam papa yi na de one ne ti na o ni wu ye no papa na anya na yi ana mo ma be ye na yi anam se me so papa na anya mbo ne ti be ye yi se de na aba se de aba ne se papa Jane papa Jane de oton ka ye ko o ma obi be to ka no enye ne kura mu ni o ma me na o so te ne kasa onim no ye wale ye kura no onim e de ne waye obaya papa Jane ne be hyehyɛ sɛ me anya ye ni nyina amom omo ba adwa atoa e ka ama bosi omo pɛ na me de e ho no no mo se adana me no mo nkosirim ana papa Jane so bete ho e kira me papa sɛ omo pɛ sɛ di nua bi be wale ai omo se he di ana papa Jane se o ma me nkɔ ayi kromo me dem ni sɛ nka papa Jane ni paniyi sɛ wate ho akyem sɛ we no ma nkɔ kromo no e kira de me wa ye bu akonta no ana mbusa nse maame ye ni nyina wie maame ukuru obi de ne kanam se ai Blazek no sini dayama no cement 50 bags dia na papa Jane na ye na make you me ja praying charity papa Jane ne busam se de ode papa ne ka me kirem ana me so me ka se me so papa ne yale no na emu aye de me so ye kwaje iska wo ai boy bi ho ye de bi ye plumber omu be ye nsuo ofie ho ana papa no so yale no
ya de bi so ye ka akoba no enti 40 million na papa no de boy ne ka ana mo je tu ho se mo kosire mo aba mo ba ba betwia enti boy ne de o makosire mo mamba o ma me ho mo ko papa je no afa de boy ne eso odan ka obaji ne sika papa je gina o se boy ka no kora sika no wo de share charity nsam ana se wo de ma papa no sem de ma charity ana o de ma ne ku omunye me bone se ga oton ade wa ha wose ai ene kwa charity wo kwa jiska no enye sa ska na wo je se broswa me de me ye on 3 days klanto no say obi a me na busuafo se papa je ni susu se ska bia wo bo eti dia no waye eti dia waye ne se wo sa esremfo ne se papa ne ma na fie ne ye omo de o enti omo na ntwi aka no no omo si wa enti omo na ntwi aka no wo se won so se omo ntwi enti enra makope bo se na 3 days dia akoma boy eti papa je ni dia no papa je ni dia se ono kire me se adano man 20 million o maja me kwan eno ano no anti me so dia na wo hwehwe won me so me chafa no se ne ties me me yi no me je ma de me je misika wo mpa if your ties ties me shower ene ni nyina me na me ye me je ma de to ma je fia na wo ho receipt go ties me nyina so anyama na ma be kukuru kono yo rofa bremo na sem we ye me ne ye chia wo no tiefo eduada nso ye safre ni anya papa je no sabe Dr. Grofa Trance e ban say disua meet dupe ti fa phone eni e ba besua de afa moja ho eni de ntia da bia so no Grofa Magyaduro no the number no ye wi ani asenko na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grofa Magyaduro a ye de koku na aye na aye Magyaduro stronko da bia no Grofa Magyaduro no se de be ye beboa ama oni padua no aye kama eno ntini atu dine ni Grofa ade achi ade esa nyina ubenyini na ne fem ene ne papa yem enkofa yare emre odachi eno ntini edi sa dro yaba se obenom na ama bibia ye fine edi ntini da bia so no Grofa Magyaduro no so no Grofa Magyaduro no efise da bia no umugya na ewo mu no edi afurusane ne mogya ne edi afurusane so how eba mogya nom eno ntini esi no Grofa Magyaduro no se de be ye beboa asisi umugya na ama oni padua no aye kama emoja ewo mu no oyesomafo ono na de aduane e friend oxygen nutrients eko nipadua na kwa nyina da bia wani ba bia si ne ho anesi ba bia wonse si ne ho anesi so da bia wo mu didi emoja no na de adwuma aduane ekoma wo mu enti bia no oso wo mu obi aduane so wo na aduane pa ne nipadua no eye kama ne moja oyesomafo yi a okoi de Nyankopon de gya okwan ba asase we so bosome 9 pene sign enu Grofa to ne baako da bia no wa na oye moja efiri nda no kopim ne no da ye wo bepim ne no emoja wa nu ye wo mu a edi afusane wo mu no eye 1 gallon na sa moja 1 gallon no eni kwan se sote esote a yare a doctor for friend anemia betimi di ewu aba eno nti na ntontom yo kakra bia na ede ohaw ebre ono no Grofa Magyaduro no se de be ya omoja na eso nti emoja nso wa hwe ye bebro so efise no ma bitimi sisi ema moja no mu yedu friend polycythemia vera Grofa Magyaduro no se de bebeboa ema omoja no emunyedu ana enno so che de tie no ahwe ya eno so de ohaw bebrɛw omoja no so emwa wa mwa watimi wurewura mu ema mpompo bobɔ etimi kwa koduru ba bi e friend septicemia omoja na air poisonous Grofa Magyaduro no se de bebeboa ama omoja na no ayɛ den na enkofa ohaw bia emrɛw omoja no se de eka no abosumi nan bia no red blood cells no ewu a wo se onya replacement ewu a wo se free nipadua no free se friend bilirubin and free nipadua no bebe de wani so na yakase wanya jaundice eno nti no omo brebu omo yare no emre bia no be se omo ani ayero adentira free se sa bilirubin no ntimi free nipadua no eno nti na oyo obi afa na o sha asia no Grofa Magyaduro no be se Johnson ayellowish adentira bilirubin na ewo mu na asai na wo se pie free nipadua no eno na duro no aboa eyi free nipadua no se de be ye beba nipadua no aye kama na da bia me ba me si onipa dasani wa na oye omoja Nyankopon de ode ma won asa udompe atenti ewo mu no eno na ebe produce omoja no na dompe bia so ohia aduane na wadi aduane ohia na friend calcium collagen eno nti ye de sa calcium eni collagen as a Grofa mu maso ya be se de be ya onum a ebeboa ama odompe mu ayeden
onum growth farm agyaduro no enam calcium ne collagen na ewo mu nti emna na wo dompe mu aye oya no ene wonti biem no dompe ni dompe bia ehia ebe yare ana ebe yaw nti Nyankopɔn de ade bia hye ho gregro bi a friend catarrhage ne so wode ade bia fa ho friend glucosamine eye anwa wa hwe na saa anwa wi a emre bia ma odompe mu ye oya onum growth farm agyaduro no a ebe boa asiesi di padua no ama ni padua no aye fine dompe no ade bi wo mu ye friend echimaro saa echimi ono na eye moja no ana ono ni raw materials wode ye moja no ohia nuane nuro bi no de moja no ohia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 na folate saa no mai yenye free nuam eno na broni beto timba wo se menwai hono no wo house me pa toto aba no wo de akoye ade e friend folate saa folate na broni agige de ye folic acid eno ti grow farm agyaduro no folate na asemu ma eno tunum grow farm agyaduro no a honam yaw ene ahotutu bia ne nyina ebekọ grow farm agyaduro no se de bebeboa ama nipadua no aye kama na waye moja na wie na ebe pompia fa nipadua no ebe fa ntirim bi e friend artery saa artery ni kwan se bibia fam oyem friend se pesamu kumunya eni kwan se bibia fam ka emoja wodi nuane nure friend oxygen enframa nure friend oxygen nuane nure friend nutrients e fam akọ nipadua na kwa nyina ama nipadua no anyiri kama na nyame anya wadom na srade be wurewura santiri mu a edi wo haw bebre bre e basa ma moja no entimi nkoyie se moja no antimi amfuro se de wo se kwa edi wo haw bebre bre eno nti a doctor for to ndini low density lipoprotein na chi se speed na wo se kwa entimi nkoyie nti wo se akoma no hwehwe ahoden foforo di pia moja no ma ne ko akoma no di ahoden foforo e pia moja no ma na ko no yes wo the pressure to akoma no so high blood pressure asase nyina ho ne free pressure ye kan nyina de ye kira ne se umoja ne ntimi nkoyie wo the pressure to akoma no so afei de srade obegi akantan ntirimu e basa emma inflammation no se duru wadwene no enu ntem se inflammation no friend oxygen enu wadwene mu ntem a estati mo wadwene cells ni stati se ewu nti adwene no cells ndi so wano ntina so wano so wadwene ewu a na chi se wano chia wonsa dompe mu mu enso ntimi mpegya obi tia fom a se watia fom so num grow farm agyaduro no wo ho na wo se utifa edwa gaga na chi se ebon kaye se bbc obi wo ho da na ne na ase hyehye no ase aso gya agu ne na ase se num grow farm agyaduro no obi so sori a na ne na ase pegya ni nyina ebon kaye se emoja ne nkoyie wo ni padua no se de me kan ye de yan ka se ekoko na ye aduro no nti wo ho na wo so ani so briw wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma wo gya ho num grow farm agyaduro no se wo ho no akoma ebo periperi oni padua ne kasa kire wo nipadua no emoja ewo mu ne kofom akoma no ohia bia pompi onya no go fam agyaduro no se de be beboa wonsa no na yo titriti sade boni ewre nipadua no ehesa ede haw ebebrɛ onu go fam agyaduro no a sa titriye nyina ebekɔ edura na adwuna wontimi na eyare emoja wo adwen mu kofom adwen wa na nya ade aso bedabi aduane siwo na wontimi ne die no so ye yare yedua ma no menstrual disorders eno ti ato edini Dr. Mensis Prekupe oba bi wo ha emfie du no omhu ne nsabu yare emfie num no omu ne nsa oba efiri bosom mienu kopem bosom miensa wo amu nsa yare hwe grow farm agyaduro no se de bia be fine obi die ba no obo ne nsa no obi die ba entwa obi die ba na eyi clot onu grow farm agyaduro no ebeboa ama bibia aye fine empompo abobo na epaya yare num grow farm agyaduro no oyi oba ana bema now infections edokrowa umoja no yedena aboa bia ntimi ngurab saa na odware wie na ade afi bi ho a num grow farm agyaduro no se de be ya bibia be fine obi si woni atenka mesro ya de bone atenka ya de de yi pa nti ayare na efe ne low libido no yare num grow farm agyaduro no se de be beboa ama watenka abasoro ye number ne enche oba bia obenya aduro ne bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto andro bia say pharmacy herbal chemical shop over the counters kwa so me pe grow farm agyaduro no aduro na edi kokwa ye no eno nti kokko ni da aduro no ho Asante region ha de baby abebo awre bia say pharmacy herbal chemical over the counters in house work kasa na ma eto anduro no wo shi aduro no a no watobi na mom se won krama ne mpatamu a ko kan shi drug lane case work herbal tinatek na naboache angel repass router ubenyabi asama ekus pharmacy house of drug idama ubenya grow farm agyaduro no amasama na herbal post office opposite wonsa woman na naboache
Koforidua Gabson Pharmacy obenya bi. Nkoko Hillside wo sunyan Kapeba Mose ana Greenlight. Tachiman Abibido Depot, Tachiman Himfie no opposite wa Takwari Prisia owa Sabido fie. Bogo so unique heba obenya grow from Yadrono. Takrade Mensa and the crisis the answer. Elibo at the low obenya grow from Yadrono. Kepkos Boachansa and Apena grow from ho. Mankasim El Social Station obenya bi. Winiba bisha rade heba. Wa Obroni and 1,000 pharmacy. Tamalesu ubenya bi opike gombila. Grow from Yadrono de baby abefabia say pharmacy. Heba over the counters, drugstore, in Yakaso Wakas, and then the toy drone. Baby Abishian be a no to be. Emirate the number no near Srequine 0244 59 65 32 0244 59 65 32. No grow from my drone. If we say grow fine makes you grow fine. Yamika will be out that's a never to additions. Yara say, Mujadro, the annual grow fine. Ushaka no baby now so what Jody. Mammy Charity, 80 wabo cow if you also now got 2 for ties. Ties, Nesha, I shower ne, I did fashion toilets. I did a toilet, fashion. Flashing toilet. And also now call ye. Never panitias. Now what does the Casa Fabra Ubinya? And what, sir? The money in Sana me call never be annual. Send no fish on Papa. There be some Michidomu. No more than what I say, but you are funny there, or what I see you. Nanny Jay no Papa Jay no and crown the same crown Casamo, Macoya Papa, and me. She said Papa Jen the control crown say, I don't know what he came with me. Miniama Gusto, woman me. I him the kogu. Dana papa no. I don't I bu akontani we ka no. O madam ase. Sa man for me bo men san. Obi anu a kwa man wo ko a opusa charity ye na. Me nko a me din. Me nko a fi so mu nim papa no. Me na me no mu. Ene ma me tonton ti. Yesu de ye. Sa dana na esi uniema. Adana mu bu akontani we ka na. Osian se won ko srem de uniema. Je 20 million na fa esesa uniema ko. Na me den 20 no mo de ma me no na me de twe me ne ma no ko ye no e kire no mbaka sese o mu de sum me Papa Jesse na e se sa ne ma na wo so ye na ho kan be be se en ho kan be me se said me je tan me je 100 million me je ma de efro mo ho e wo ho o je ho me je Papa Je ho na me je wo ya busuani wonye busuani se de o da je ni hoska se ne ma no o na e dire mu am ya ye efie na ni nsem efie ka sofra nyina won ho sofra nyina won no mo beton dan no abi ayi abrampa ye be kokwa man no mo beton dan na ko anu no ma ye ha ho kora me anu antinam bia ba me ni ba bia o do mo family ya ma me man ko wo enti me je me de Roki hate o mu ana Mr. Champion mo amohwe mire no e mesre mo so fine sister wo worry be man no sabe wan ko hwe na chi ene woni mabusuani bia ene kro office kro woni be man ni free Sunday ma ufre bolga na akona vro na akwa Sunday ma kanjaga fo no wo mo ye busafo enu nti no ne kwa de enka wakakra de ne so no esem no ya won ko na ya obi ne nemu e me de se esemfo no ba no wo ma kire odo kakra e de ama no nemu ma na ya sebe wonya busuani ne won se be ma no kwa na betena krom no mo enu na de ya wo gine ma bo so na esi owe ababa e de ni sika ato WC shower ne tax dia esese wo mo refa ne wo musika ma no so mo efefie no because esemfo de emma na edi ade nanso Ghana mra so kire se o ware bema woni no wuo woni na ho so wo hye wo mu eni so ma me se ne woni mu no de bia oyere no em just say ko titi anti Paulina lady ya mo obi nsisi obi me da sipi de ameka kire mi nuan se hye wo den na eduma bi emu oya yie se akwala ketua se be wale ama kuna be wu ama be ye ka ne se kuna nti se ti hye wo den na me ka de atu ma bifo empanifo wale de na fomo ne makura o ko wale papa no won mro be ma won fa onye ma me o mbedi wani ankasa eni empanifo wale ade ba ko msuni botohu oh my lady anopa botohu be baguso be say
Any a walk or worry or modia care who says 7 previous. A crabby so be wager more than you can say, Kunani. Nema, ebe ha wadwene. No crutching in a japadia cry, why ye no. Din so sabe can be a coin be so. A bit nobody I mean you kume. Now it will be any more ya. Said you walk on. Papa J knows a Papa Jerry no. I see a penetra pine. Now already also in Yahweh. Neka wabo dining mono. Mon famano. No so cobon the bra. And the coin so on my lady. So patch idea go so I got so be patch of a Jim. Bible said we no broni mo bo. What the family rati. Me dofo. Afi ko na wie ye. E dia na wugina so nya me akwa me na wote ababa wa no. O se no anya a topic last year. Nya some gitu. Aw na nyinsen asɛn. What traffic females. O se ko here 26. O the fan the fruit so. Odofo ye bi. Odofo ye bi. Se wo gina wo. Enya sase bia na edua so ade efifie o. Ni wo sase e udua so ebe bi wo kwa. Eti no se emra ye to aba na petin ebi kogu kwachi ebi kogu katse mo ba mu na sase papa ne de ene sompa eti me pache o fabra emo anwa de sikama sika 0598 559802 and 0241272990 Blessed Foster na set 1 media the pache elite group 4 Ewa America, almost or hini ye bagiti. Or hini fan club, London. Rama Bruni, Mampo Kuya, me papa Kojobu Kuri Ado, Ikeni Bakino Mokaunina, and Amsterdam. Ora, Kobruni, enemy Amakuma, Patricia Kuya, Mama Estanum, almost so Bob, one Yama Teresa, Warabeba, almost so Babosha, and our hini sons and daughters. Both Ghana and Europe. Almost so they, but I know any fan club. Ghana, almost so Eddie Homo dear baby. 3P garlic mixture. This is a 3P. What the room of copy in the so a 3P. 3P garlic mixture. No, a sure a pie 0248928824 Edusa Madansieni. Unuma dusana uti atansiye adentia anu nam bema waye mere asabro ni peduane ya wohia dwane malaria su dwane edisa malahep me pacho kopebi na no fa ointment no we fa massage wapono po nyina 0500110115 give us p caps give us me security me slow kopo nyina no bema nsawate egu bema no me pacho give us core capsules gorolo yao give us ayamutim give us sisiade give us ko fine pino kabom malaria join this ni nuanu ne de ebedwane give us G capsules kabom ebetu o de pua and white 0543222470 St Andrews Yeko school ye from 1 kopem from 3 Yeko school ye wo asinfo su what's the resource no aba fa oba no fa number no 0244696911 bam achamfo ba o mayade nwane mando mpe kase usisi achia ukotofana code ukase mobu usaye otitriti funwi bia to ho anyasa die ekuro ba 0244988004 midima fo se wani amwa Dr. Tamu da so ho na bedi ama wo ye wabu akwa wonsa bo wo kire so o chata no dia to ya die so ene ne kwato ntia 0500-727-215 before brem malady ne kwasem ni asem de mami wakane tie ono mo mpredan papa na wono no wabirim ne be ma wagye japade nyina boso awuja ade a wagye boso no papa je meboa papa je mfa mami sika ma no eye simple kra onfa papa ni sika ma ne kama ayesa ede wo ha okase beba because sebio mami ohun se wanya bema ni munyamfo no ko wale no oba so ka emma ade enkura wo yaye no mami ndi o meka bia no enkura ebeka mo ensem no mi nsem bia mami wo beka mo moyi mami wo yi to kene ebra no no adwane ma mo no de wankwa ko hu papa ji ebra no woni mu kasa yi sikari se botomo no
eti ha ho kra ma konti wadawro na brampa be because ne papa je na kotrase so ojeja pade de ofane kam tititia na yante asempa yesi ye ya ofase kokobe kofi buachi kwadwo buachi opele yesi wakwa beso aba wotwa akwam ka abona kunu ane enu mere ase opele wedi adwendwi wotwa akwam anu de ayede de adwendwi yes wakwa beso awoba wedi ya wade asem is a champo yes wakwa beso aba wotwa akwam na da abije na ade asana ya ba mabusu nyina ahyede opele ni video ni ho kama de to so ma offense kokoben ayi offense kokoben kwadwobo achi opele eno merias no dogen pa frisia oba frisia mani mle kuntomle obuja eni nkwanzi sa Lawson Beverages campaign ma capsules no numbi na beverages na so kowanim na unya wo mu a watimasi mu ache 999 Sasam Heba me say adrowei maledi wodi wadawo ma adrowei and you fresh and one of them no na abampa ma jimi din sa maledi booster kasa malaria adro no omode no kana no mia me di wadanse say no pami and onum so ti okay etimesira mo munyintum macho uko se uko keteso ntumi na that sika so na true how unam tutu mesira ko pebi fresh my capsules the bema we gire prim fresh ladies oba sima and a fresh ko betu koko kana eba Mr. eno na wonu anu na make malaria de ebo adwuma se e bi eto adro bia mu benya bia 0243559319 judgment wo sinye wonu bon eyi nka so obesi ni yenko pepa so judgment 0559139582 Boris B hwenampa yebedi bronya fa betu party ko engagement ni dia mle kama eye fie akokoso so etimisiro na nkoto bi fa mu fridge nim 4453 oboase diapers oboase the akoda utum product me na make a kire wo say we say na bomu so mankwan so sire emomoni ji oboase baby diapers therefore my lady nana yedu say twen wampem tepahene ya chia na wiye o so obedi ni 25 years anniversary to hia yen to obesiesie ya chipa etina na wiye ya chia we ebu ya beba 25 yenye ufrimti na ayere siesie ya chipa ena the nation seer and I say the nation oracle prophet kusiapia papa no ya chia we one na solema so for mami kusiapia ya chiawate Sompa Nkomo esimu agia tum na ye beba asore me peda na maba asore asole manyina nyame wo hira mo yankwa wo maso 0551931931 0548931931 time na so wi asemo hello yanko bilawo ko de adum wa una de mapatola liza nzasha ai ajato bibi anhu ofe de tene de ndia tabro so kwa ata fata yi ko nisha udina ajato first thing no ajato mo ka ke bi se e ye futu die so ba ko da ba de mi tani na no ajato ba so bi o wa e ti di o ene wa ko ma samu ni ke o ba ni bi o tu che de ma ne se ni bi a o e ye nko a e bi se ba sa o be ma no se de situation bi le de bi maybe but we should follow the idea because we say we are on ma o bi we never share mo so some kind of question the person baby we will be all so na bi share na say matter bi tie e man dey fache e bre no ko hello pacho yentiu hello ya dia na medofo yentiu hello ya tun kaka se o agua ipa da tani wo mo de wona no wo bakura yen pese o be ma ubi akasa tan ko na ni pedi wi
Woman of faith, woman of faith, the Lord is our victorious banner. Men of faith, the Lord is our strong tower. Hello. Hello. Ejampacho into. Good afternoon. Afternoon. Hello. Ejaeton kakasa. Mr. Ma, na ono obi yiribada Mr. Mo, Mr. Mo ke bi na mo nyema ya Mr. Ma. Oh, ye be enwa adwuma. Be enwa adwuma. Mr. Ma, na be. Na ya mama nko Salome. Won tena mo de. So, nya. O yire na akufa na chi na hwe ne ba fa ne ko guest house. Na Salome ni de ma no be kumo. Ye ni kan ye tisa kola bi ba bi ewi ase. Oba no be kire ni nti. O se so be wi ana o so be ndai. Hello. Hello. Pacho enti. Kasa. Hello. Hello. Hello, enti o. Good afternoon. Afternoon. Minda masina juma kuwe. Baake. Ungadu kanjuan na. Muko mpacho namba kwa ndo. Nana Brampa. Say. Kamanya namba ndo. Mami namba. But you know, I want Fakoso. Chopi. Hello. Hello, ma'am. Yajo, yenti o na itwato. Pastor Samuel. Erade adom. Brian, Pastor Samuel shout, Pastor Samuel, yes, the inside. The Pastor Brian, why mistake is here, as is a mistake, I understand, so, like, that's one who say, then, like, well, so now, well, na wasana na akoda wa nyade kula wa nyade enye na mitu mema bi akoso oba di muso oba muso yen pa bi ebe na bia so yen so matari eshemi fianti an afekwa eya straight dress fefe Kamara Sanka Plaza bako tadie de upe bia ubenya bia ma ebedi bronyi fianti an 0545 853-608 0545-853-608. Ujafo, yes, sorry, what's nice on Sompa Nkomo Reggae Wednesday. Yababa Bekasum J was and Peace by Lucky Dubé. Na de wa so ba konso de no woman no cry from B Mali and so at the account Monche Sompa Nkomo.